بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli niya mga kakasiha pag-iman, mga kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari timatainghog sarta kimikita sin programa sin kita niyo amuin pagpatumtum haaga ma Islam amin uno-uno na sadya ikadawhat sin kita niyo subhanahu wa ta'ala ikamumpaat na to di naman hababaw sin gumi dagpak paadlaw kita niyo di kita niyo sumuhon amuin dumungog wasihat sin mga kaguruhan sin kita niyo mulya iba na suwaytud hikatto na to kanila in pakarajan pag-agama. Sabab hambok ding ha mga hikasong pasin pag-iman sin kita niyo in magpangaro pa mga kaguruhan in magpangasubok na subay kita matto pa mga kaguruhan sin kita niyo mga kakasiha agama Islam. Nahabok na ini in mga programa ba ini tiranan hikadawhat nato kalu-kalu dihilan kita niyo sin Allahu Ta'ala rijiki masi-masi amo insumong pa impag-iman insob nato dumawhat sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jarin ya laqad tahaddasna sabiqan bima yata'allaq an ta'rif as-sihr wa qad akhadna بعضها فإن العلاقة بين الجن والسحر علاقة قوية بل إن الجن والشياطين هم العامل الأساسي في السحر ولقد أنكر بعض الناس وجود الجن ومن ثم أنكروا حدوث السحر أميني إن لونتا nasabot sing kita ni lima babay-labay na kaya tagnaan na to sin makna sin sihir sibuk da bahasa iban hasyara demikian ini ni mataw ding ha mga kaibanan pa ding ha mga manusya ding ha mga tumfukan amuin munharifah na nag-iingkar sila sin parkala ini wala sila kimakahagad sin kaon sin sihir iwan bukun hatya tulong tasambil ding ha mga kaibarin kanila nag-ingkar sila sin kaon sin jin iban sin mga kasyaitan-syaytanan na adapon in parsukpatan tantutod yung parsukpatan ha antara sin jin iban sin sihiryan ini nilando tod makusog in parsukpatan nila adapon sumagawa bunatod in jin iban sin mga kasyaitan-syaytanan sila ini in himihinang simpuunan sila atina sila ini impuunan sin kakahinang sin sihir sabab in sihir ini ding ha syaitan impuunan niya mga kakasiha agama Islam na ding ha sabab yan pagkasiyabot ta in mga kadalil-dalilan sin lima bayaon kadalil-dalilan sin auntod in jin iban sin mga kasyaitan-syaitan na sabab ang pakaywan na si manusa sin di sila kumahagad di sila kumahagad labi luba na bang sa upama di sila kumahagad sin aun in jin aun in mga kasyaitan-syaytanan na labi awla na di sila kumahagad sin aun inilong ta in magjato in kakahinang sihir in sihir nasabot na to na in mga kadalil-dalilan man yu'tiyo sin limabay-labayaon amo in dalil halom sin Quran mahamulya sin kaon sin jin iman sin mga syaitan sin mga kasyaitan-syaytanan demikian
ini labay ding ha kasunnat-sunnatan kahadis-hadisan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in dalil sin kaon sin jin iban sin mga syaitan wayro untod pagduarwa nato sa labay ding ha Quran iban ding ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna may takato taniw dahil nga sabab yan mga sila amo in di madawhat long tabyan sin kasabunalan uno-uno lang ta kasabunalan di arawhat nila mamarahinay mga nagkasabot sin kita niyo mamarahina inamo in siyabot halom sin Quran mahamulya iban ding ha sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari na habya on harum ini isab ka kasi na maagama Islam in pangadjiun sin kita niyo mga kadalil-dalilan isab sin kauntud mattan in sihir ini al-adillatu ala wujud as-sihr mga kadalil-dalilan sin kaun auntud mattan tud in sihir ini hatinya ini beta tud halom sin Quran mahamulya di na tumadinay di na tumapanghimuting sin longta in sihir bukun bunal in tawakan in sihir ini longta mga imagination sadya sa ini mattan mga katote manghoran sabab mismo Allah subhanahu wa ta'ala inna may takatu tanya in kakahinang sihir mga katote manghoran na sin sambat ini nahinang sin hikasuok sin sahir hikasuk sin mo in maninihiryaon magsisihiryaon hikasuk niya at hinangyaon hikasuk na pa syaitan bukun hati at hikasuk na pa syaitan sambil timawang pasya sin kakahinangyaon sin kakahinang sin syaitan wang biya din sadya hikalarak sin pag-agama si manusia amo yan mga kasya-agam Islam nakumawa kita muna al-adillatu minal Qur'anil Karim sumabot kita niyo hakagos-gausan sin kami amin hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Baqarah ayat hanggatus 2 farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون kakitaan na to, kabakan na to in sura ini mga to manghuran dalil sin kamattanan in longta in sihir ini amo in mattan tuod magjato biya na sin kiyawita sin Allah subhanahu wa ta'ala yari ha suratul Baqarah ini kitaon na to in tafsir ini ding ha mga kuma kita tafsir amo in tafsirul muyassar ini wattaba'al yahudu ma tuhaddithu syayatinu bihi as-saharata ala ahdi mulki Sulaiman ini inyagad sin mga Yahudi inyagaran nila impyangawaan nila main uno-uno na sadya kiyawayta sin syaitan kiyawayta sin mga kasyaitan-syaitanan doon hayla amuin dayng amuin long tadayng ha ilmu sihiring ha sihiryan hawaktu hazaman sin Nabiullah Sulaiman alaihi salam tinahawa hazaman sin Nabiullah Sulaiman alaihi salam dihayni wama kafara Sulaiman wama ta'allama sihr in panghati nila in syaitan in fitna sin syaitan in piyasampay niya basa in Nabiullah Sulaiman alaihi salam nadawhat niya in pagkamulk atawa nadawhat na yung pagka long time pagkasultan kaya pamarintahan niya injin iban si Manu si hazaman niya
kaya pag lonta naamoy lonta kaya pag nakuraan niya lang sin syaitan ini hasabab lawn niya in siya hambuk sa sahir magsisihir sihilan niya in mano siya iban sin mga bangsa jin amo yan in hirong haras sin syaitan amo in pagpasaplag sin syaitan basa in Nabiullah Sulaiman at tinahambok din hamana kapag kufu pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in sihir na inihinang pagkufu pa Allah subhanahu wa ta'ala sa beta sin Allah ta'ala amo in ini beta sin wayruun lonta kasabunalan sin hirong haras sin syaitan in Nabiullah Sulaiman wa ma kafara Sulaiman wala nakapagkufur in Nabiullah Sulaiman wa ma ta'allama sa iban wala day sablong ta nakapangadji sinamo in sihir sab amo yato in baita sin syaitan yatina in Nabiullah Sulaiman nang ngadji siya piangadji niya in sihir pag-uwas ang panya sihilan in mga manu sa iban sin mga jin iban na sin kaybanan long ta ding ha mga piapanjari sin Allah ta'ala walakin na shayatin hum alladhina kafaru sumagawa buko si mga kasyaitan-syaitanan in nagkufu sila yato imatan na kapag kufu fa Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu in sabab hawaktu man allamun nasa sihr hawaktu man hinduan nila yan in piyasampayan nila in mano siya yan in sin sihr yawn in unin sabab niya in syaitami tahinduan ni mano siya sin sihr ifsadan lidinihim hasupaya sadya malarak in pag-agama si mano siya malarak in panawhid nila malarak in panawhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala at inamaligap sila di na lang ta ini makapag-iman pakatunggasin Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ittaba al-yahud as-sahara alladhi unzila ala al-malakaini Harut wa Marut demikian iniaba si mga Yahudo yan impyang hawaan nila amo na in sihir amo ilaw niya napaturon napanaog amo in harwa malaikat amo na in Harut wa Marut indua ini piarasin Allah ta'ala maun pahula yamin babil ini hamunahin ula Iraq in sabab niya hasupaya sadya panandas pa mga taurin nun hazaman nito panandas kanila imtihanan wabtila min Allah li'ibadihi panukas panisting sin Allah ta'ala haipun niya biadin in panawhid biadin in pangamdos nila in pagtawakkal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala biadin mattan ka in pangahagad nila na yung mga Yahudi nihay ni wa ma yu'allimani al-malakani hatta yansahahu wa yuhadhirahu min ta'allum o yung mga indwa malaikatin yung piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala pa qawman ini wa ma unzila ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة indua ini laung tindua malaikat ini amuna in Harut wa Marut pirasin Allah subhanahu wa ta'ala fa qauman simbabil yaun amuna in hula Iraq malainkan ini ni wala sila nang Hindu sing kakahinang sihir in atawa nang Hindu atawa kan malainkan in sila ini na nagpasampay atawa kan nagpatumtum kanila iban nagpaanib kanila min ta'allum sihir ding amuin humati humingat sin parkala sihir amin long ta mga pangadyon nila in sihir hini wala in mga indwa malaikat ini long ta nang hinugaman sila nagpaanib nawasihat hindi sila huminang sin kakahinang sihir wa yaqula lahu la takfur in hini pamong sindwa malaikat ini sabab in mga sila to simok sila para malaikat wayron dugaing impangadyo nila mang bukon sihir im mga mano siya ha zaman ito inaini pa mong wayakula lahu la takfur ayaw ka mo magkufur bita'allum salabay ring hasabab sin pagpangadji pagpanun at inipamin pangadyo ni sihir yan wa ta'ati syayatin iban ayaw ko magtaat pa mga kasyaitan-syaitanan sabab hinang pagtaat pa syaitan bukong pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala fayata'allamu an-nas min al-malakaini ma yuhaddithu bihi al-karahiyatu bayna az-zawjayn hatta yatafarraqa in mga manos ya hayat no in pangadyon nila ni hatun inuno na sadya mo in
amuin hikahuskaw sinduha magtiyaon. Kung biya din kaagi, hatta yatafarraka, biya din sa hingga sa amuin makapagbutas induha magtiyaon. Atawakan induha nagkakasilasa. Amo yato intuyuan nila, anguton, pangadjiun. Amo yato. Sa in malaikat, induha ini, na piyapaanib sila sinaming kakahinang sihir. Wala yastati'u as-saharata an yadurru bihi ahadan illa biidnillah. Na in kuanda di hayni o di da kakausan sinamuin mga amuin hinang kakahinang sihiryan amuin makarihil kamudaratan hay suyusunahang katao illa biidnillah. Malainkan inyatto wa ma hum bidarrin bihi min ahad illa biidnillah. In hinang kasihilan ini di dayni long ta makarihil kamudaratan hang katao dahing hang katao siyusyunah malainkan inyato labay dahing hapagbaya dahing haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Wa yata'allamuna ma yaduruhum wa la yanfa'uhum. Sa tain sila yato in pinapangadji nila wa ma yata'allamu saha illa syarran yaduruhum wa la yanfa'uhum. In pangadjiun nila in piyangadji nila amo in ilmu sihir sin sihir bangman sila mahinang da amo in long tasahir malainkan inyat to kangian sadya. Kangian. Ya yadurruhum hikamudarat kanila. Wala yanfa'uhum. Iwan di yato makamumpaat kanila. In pagpangadji nila. In longta in pagpangawa nila. Biya din sadya. Inamoy mahinang sila sihilan. Amo yan. Inya apas-apasin sila. Walakad alimu laman ishtaraw ma lahu fil akhirati min khalaq. Wakad nakalatuh shayatin ilal yahud. Inini amun liyatun sin syaitan mari pa mga Yahud. Liyatun sin syaitan ibas amun long ta in sihir ini atawakan ini nilong niya tina in Nabiullah Sulaiman hambuk sa ding ha mga long ta nagdarasin sihir, nagdarasin ilmu sihir. Fasya'a fihim hatta fadallu ala kitabillah. Nini amun ini piyasaplak sin syaitan. Piyasaplak niya sahingga sila nalong na sila doon ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aung pabayta duwaing inihawak tuman in Nabiullah Sulaiman alaihi salam doon hayan in hambuk ding ha mga rin doon in nagsulat in mga kasyaitan minigman in nakaigman long ta doon hawak tuman long ta in haaras long ta nalilingkuran sin Nabiullah Sulaiman alaihi salam na mag-us-us bagto in syaitan naglukis sila nagsulat sila ilmu sihir. Pag-uus yato ang panilayat to, biyutang halilingkuran si Nabiullah Sulaiman, tiapok nila rin dito. Yan na mo yung long ta in kitab-kitab yato, long tabi amo in hinang syulat sin syaitan. Amo na in ilmu sihir. Na doon man hayan, hawak to man, nawapat man in Nabiullah Sulaiman alaihi salam, na ampas siya, inyato nang ampas siya, nagpasarupa na isab si manu siya, in syaitan, ang panalon dia akna mga tao aun sa long niya bang makato kitab tiya tao liulukis sin Nabiullah Sulaiman alaihi salam ring hatuhan ni Rabbul Alamin. Na pag-ukay si mga tao na doon hayan kita rin doon yung kitab na amoy inilong niya yung kitab sin namin Sulaiman yamuin tanda sin siya mo in long tanak dara sin mo in long ta ilmu sihir inatawasan siya sihilan na amoy inintanda. Liya ini ni hinang long ta panglaog sin syaitan pa Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Amo yan mga kataw tayo mong hunang kakasihaan kami Islam. Nakiyawa isab amuatin niya kasi mga Yahudi man si mga kaibanan hazaman nito. Anna man ikhtara sihra walakad alima al-Yahud anna man ikhtara sihra wa taraka al-haq ma lahu fil akhirati min nasifil khair. Nadihay ni amuna walakad alimu laman ishtaraw ma lahu fil akhirati min khalaq. Nadihay ni tantuto kaingatan ini kaingatan sin Yahudi bang sawfama lawn ta impini nila amuin hinamin ilmu sihir ang kakahinan sihir yaon wa tarakal haq natsanda tinggalan nila hibin nila ning kasabunalan ma lahu fil akhirati wayruun na pini parsukuan nila karayawan ha adlaw akhirat wayruun na karayaw gaman in lawn ta intong basing kakahinang nila kawinsanaan na sadya hadlaw kana wala bi sama ba'u bihi anfusahum biya kagi am ilong ta diarang nila piyagganti nila
in ginhawabaran nila maun pahikadjul jana sin sila. Amo in gamang kiyawa nila inamo in sihir wala nila inamilong tay kuran nila kaagi in pamando sin kanabihan in pamando imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala mo hindi sila papagkufulon di sila papagsakutuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala wal kufru iwadan anil iman mutaba'at ar-rasul amwatu giyanti nila yatto higama kiyawa nila in pagkufur dayang sin amo imag-iman sila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan magad pa mga magad pa rasul. Law kana lahum ilmun yusammiru amala bima wa'udu dabang yatto tanto amo in kiyaingatan nila sin biatto hati long ten susungon sin sila sin kaminsanaan tanto in kamatauran kanila yatto launta di nila mahinang. Amin na demikian amo yatto in dalil hamuk ding mga dalil ding halom sin Quran mahamulya dalil sin aun to launta in asal in amo in launta in sihir. In karya salin sin sihir ini bukun pa ha zaman sin Nabiullah ini long tasammir di maturisa pa Nabiullah Salih alaihi salam. Na ini yari pa imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wala yuflihu as-sahirun. Ini kabakan nato in ayat ini ha suratu Yunus ayat kapiton tang pito na dumil-dumilin nyo man bang kamu mga kakitab-kitab at tafsir na kita nyo man hasupaya magsusumpa in kasawahan sin kamu ini ni hawak tuman qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hada wala yuflihu as-sahirun in agi kanila ini ni kabakan nato tafsiru mayassar laysa qala lahum Musa muta'ajjiban min qawlihim ataquluna lil haqqi lamma ja'akum innahu sihrun mubin انظروا وصف ما جاءكم وما اشتمل عليه تجدوه الحق ولا يفلح الساحرون ولا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة ini pamung sin Nabiullah Musa alaihi salam kanila hama nga amin hakauman niya hawak tuman piratungan na sin Allah Ta'ala in Nabiullah Musa sinamuin long ta wahidin kaniya wahidin ha Allah subhanahu wa ta'ala tinami kasamunalan ini pamung sin mga kauman niya long niya ini uno yan long na in yan sihir yan ini siyapot nila yato in siyambang nila ba sa in yato sihir ubos na long sinabi lang pirahan na kamuyari ning kasabuna lapakusi pamung niyo pa in ini sihir at tinabok kumbunan akan na ajaib in Nabiullah Musa alaihi salam kita ni mga tao tayo manghuran demikian hafarman pasin Allah subhanahu wa ta'ala ini kabatan na to iha suratu Yunus day sa ayat kawalan tag isa pa kawalan tag dua unimbita sin Allah subhanahu wa ta'ala falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allah sayubtiluh inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin ini asura Yunus kawalan tag isa pa kawalan tag dua hawak tuman longta falamma alqaw hibalahum wa asiyahum qala lahum Musa innal ladhi ji'tum bihi wa alqaytumuhu was-sihr dihin hawak tuman dun na yan amo ilongta niyon na in amo in magsisihir amo ilongta dara akon sin Fir'aun la'natullah alayhi yon nakatan natipon hawak tuman longta biutang nila na tawakan liarok nila na longta palupa inamo ilongta in mga intungkod nila in tungkod iban si mga lubid na dun hayan ini din haman hayan amo na in longta na hinang longta has amo yan uni nakikan nila si Nabiullah Musa alaihi salam inya long na innal ladhi ji'tum bihi wa alqaytumuhu was-sihr inya amo ilong na hinang nyo yan amo imbiutang nyo hayan inya tulong na siher at inawayroong kasababukon na to ka inibunal inna Allah sayudhibu ma ji'tum bihi wa nato inna Allah ta'ala ini hipaig dayan laung ta amin hinang nyo yan at ini ibang ba'talun dasin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuslu amala man sa'a fi ardi bima yakrahu wa nato inna Allah subhanahu wa ta'ala إن الله سبحانه وتعالى إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ونابنا إن الله سبحانه وتعالى دئنا ديهون دئنا هتلون
in mga sila himihinang sing karukkaan di hababo sing gumi amin hinang hika juljana sin manusia amin hinang kahuhus kawan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa absala fiha bima'sihatihi sabab atin na juljana na hasabab sinamin pagmaksiyat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasabab yung mga kakasya agama Islam in isyusyu dahil mga sila masi-masi himihinang sing kakahinang biya ini tantu-tantu inagdara siya sin mafsada nagdara siya sin kangian dira na in kangian lialarak na in agama doon kanya damikyamang lamin pa siya mo in hikalarak sin pag-agama sin mano siya diya fa'awjasa fi nafsi khifatan Musa Pagubos hawak tumandin hayan hasabab sin tabi at sin pagkamano siya sa min Nabiullah Musa alaihi salam hawak tumandin nung kita niya nabi aun agad dia tungan pa siya mga hanggaw sin pagkita nabi ito na sabiya undun na lilingkong inisin taod sin mga amuin Sahara amuin iulog nila na nagpakita na sila sinaming kakahinang nila sihir nakiisa-isaan in Nabiullah Musa alaihi salam sa hakan naon waktu lamuyanggaw pa siya qala lahum Musa alqu ma antum ma ma'akum awalan fa alqu hibalahum wa asiyahum fatakhayyala Musa min quwwati sihrihim anna hayya tas'a fa sha'ara Musa fi nafsihi bil khawf nadun mayan sila napupuna lang si Nabiullah Musa katin yung unahin niyo na mga kato tiluan niyo na in kakahinang niyo yan inhinang niyo yan nadun man hayan sa milyarok na nahinang nahas katan inamo impyagbutang si mga magsisihiryaon. Na doon yan, pagkita si Nabiullah Musa alaihi salam, biya agad siya, diatungan biya mga maniuti buka. Natin niya hanggaw, singkita niya na biya hayat to yung mga has. Amo inyaw na nagpananap. Sa unin nagikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qulna la takhaf, innaka antal a'la. Sa in Allah subhanahu wa ta'ala, wala niya piyasaran in nabina Musa alaihi salam. قال الله لموسى حينئذ لا تخف من شيء ayaw ko tudlaw na mabukaha uno-uno dihilan ni isog in nabi niya pilihan Nabi Musa alaihi salam ayaw ko mabuka sinamuin kakahinang nilayan inyan hinang nilang kasihilan fa innaka antal a'la ala haula'i sahara wa ala fir'aun wa junudihi wa satughlibahum Metakhin Allah Ta'ala ayaw ko tud mabuka uno-uno na misan uno pa injumato sabab inikaw yan naka tataas da ko rin kanila kaya lalampawan mura sila magsisihiryan wa damikyan kam Fir'aun li'anat sin Allah Ta'ala iwan sinsundalo niya inihasong na yan daukon mura sila yan atin niya marara sila yang katan atin niya madaon na sila katan sabab in partulungan sin Nabiullah Musa alaihi salam ringha Allah subhanahu wa ta'ala namo yan bang in Allah subhanahu wa ta'ala doon in partulungan niya misan pa ikaw sa isa mo hang sulap din inikaw sa bang yaon in Allah ta'ala yaon timatabang kay mo yaon in partulungan niya nadi yato makajudyan kay mo gaman mahinang sabab hatin niya hika isugsin ikaw akan naingkitan niyo pakusungon nato in thika pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangamnos nato in pangtawakkal nato pa Allah subhanahu wa ta'ala kana siya in sangat kawasa sangat amuin mangdirihil sin uno-uno na kababayan niya amo yan damikyan hapar man fasin Allah subhanahu wa ta'ala in siya buta in mga kadalil-dalil na halom sin Quran mahamul niya sin aun tud matan in sihir farman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'awjasa fi nafsi khifata Musa qulna la takhaf innaka antal a'la inyatu surah Taha kawa akan niyo ayat kanuman tagpito pa kanuman tagsiyam kitaan niyo man mga tautay manghuran kakasya agam Islam damikyan aparman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'awjasa fi nafsi khifatan faqulna la takhaf innaka la'ala
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Sukpat lang ta sinamoy ayat yato. Hawak tuman doon kita naman sin Nabiullah Musa alaihi salam diak na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiang raw na siya. Bang uno na hinihinangon niya. Na nakwahin na in Allah nakbaita na kanya in Allah subhanahu wa ta'ala. Law na alqi ma fi yaminik. Nabang mga to butanay na inyan hal amo inyuli na mo sinaman yan hatuin naman yung tungkod na hipapabutang na. Ipapabutang na. Sabi niya to min kakahinang niya to wa alqu ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir. Nalunha yan alqi asaka allati fi yaminik tabtali hibalahum wa asiyahum fama amiluhu amamaka ma huwa illa makrun sahir wa takhyilu sihrin wala yadfaru sahiru bi sahrihi ayna kan. Nadihay ni bang makato butani na atawakan tiluan na inamu inlong tain tungkod mo yan diak nasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan biyasin hunubaha ingkataan sinamuin kakahinang si mga magsihiriyato tiyun katan. Naraog katan na muing kakahinang nila sababin niya't dihay ini pamaamiluhu amamaka inyat to bilang katitipuhan sadya si mga sahir si magsisihir in kakahinang niya to iban kay imagination sadya ipangwan nila sadya amin hamano siya wala yafasahir bisahrihi ay nakandi tud magparuntungan at magparuntungan in mga sila magsisihiriyan pawakal haqqu wa batala ma kanu ya'malun hayan timampal in kasabunalan in dirasin Nabiullah Musa alaihi salam bukun siya long tamuin yamuin kakahinang sihir biasin namin kakahinang si mga daraakon si Fir'aun ding mga magsisihir fadahara al-haq wastabana liman shahina wa hadaraw kaya saksi aning katan dun imahadjana labi luwa na nakahadi in Fir'aun la'natullah alaihi itimampal na in pardaakan si Nabiullah Musa alaihi salam wa annahu rasulullah amin tanda in siya rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala yad'u ila al-haq manawag tawag maun pakasabunalan wa batala kadhib alladhi kanu ya'malunahu nabatal in amin panghimuting sin sila hawak tumandain doon amin kaunan amin hihinang sin sila faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Nadihay ini naraog katan in mga magsisihir. Hamuin habuk daluwal leto yung piyagtipunan long tam piyagjanjian sin sila mo in pag long ta pagbakan. Bang biya diin kitaon nila inamuing kakahinang si Nabiullah Musa alaihi salam bang nila maraog. Sababin sila at nunangamdos hapamuin hakahinang nila kakahinang sinsihir. Dahing ha syaitan. Adapun na in Nabiullah Musa alaihi salam. Dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. In pangamdos niya. Wansarafi Fir'aun wa qawmu adilla makurin sambil minig na sadya. In Fir'aun iban sin kauman nila halom kahinaan katan. Halom kasusahan sabab sin longta in hinang nila yatto. Aming kabatilan wala nagsaksis. Wala na longta in kakahinang si mga sihiriyat wala longta ini dimaog wa ulqiyas saharatu sajirin diha ini nag-iman nagtawat in mga sila mo in katansin sahara magsisihir sabab nagbalik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala si mujud imang wa kharra saharata sujjada ala wujuhihim lillahi rabbil alamin lima ayanu min azimi qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Diha ini si mujud katan im mga magsisihir. Hawak tumangkita nila na biading kudrat sin Allah ta'ala amuin dun kan Nabiullah Musa alaihi salam. Sabi kaingatan nilin kanila yato amuin hinang sihir wayroong kasabunalan haputi kakita nila man ibiading in kudrat iradat in kusud gausin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini baktoy sila si mujud at inanagtawat in sila inikatan sinamo in kakahinang nila qalu amanna bi rabbil alamin in agisim mga sila ini in kamilong niya nagparat saya na kami patuhan rabbul alamin ya amo yan ding hamanga Rabbi Musa wa Harun amo in tuhan sin Nabiullah Musa iban sin Harun wa huwa alladhi yajibu an tusarrifa lahu al-ibadah wahdahu duna man siwahu amo in Tuhan sin Nabiullah Musa
ima sintay manguni Harun amu in wa huwa alladhi yajibu amu insyanin wajib launta hitunay kanya ingkatan hinang ibadat hakatung masin Allah subhanahu wa ta'ala hawiruun launta pagsakuto hawiruun sumibu kanya amu yato in agisin launta in agisin nabil isin namuin mga sila launta magsisihir nagbalik sila pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini nagtawbat in katawaran sin kanila sambil ang waktu launta sambil launta in sambil launta in nabi in launta in Fir'aun pag ingat niya man hawiyatu bagtuin niya kaya patay rakatan in mga magsisihir yato sa wala na ito kimiwad niyaling ka ipag-iman nila balik daman kimusog na nagmalila nila sila pa Allah subhanahu wa ta'ala namikyan in dalil pa mga tao tayo manghuran yan na sinamo indaran na to pagkabasan indaran na to laun tabiyawas sadaran amo na in suratul falak qul a'udhu bi rabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad ini ni hamuk sa mga dalil sinamo in kaawnan laun ta sinamo in sihir artinya قال القرطبي من شر النفاثات في العقد ديها إن من عقد نسبت ديها إني من شر النفاثات لوني إمام القرطبي رحمه الله يعني الساحرات اللاتي ينفسن في عقد الخيط حين يلقين بها أميلون المقصود من النفاثات ديها إني أمونا لوني معنى من mga ساحرات من mga magsisihir amuin hinafas nila yun, hihuyop nila amin uqad, amin lungta khayt amin doon na kaming kakana bagbuton nila yun hawak tuman sila di mga huminang sinsihir huyupan nila yato قال الحافظ ابن كثير ومن شر النفاسات في العقد inagi pa sabihin الحافظ ابن كثير رحمه الله أما إن النفاثات نهن قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحر أما ناي mga magsasihir akan nai ding mga bang kita ini piangin sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kita milong tasong nato sin labi lawa na milong tahadong na hambuk ding mga inong ta mahinang nato tamin bang kita ni mato basahon nato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bang siya magpo pagbason niya in mga ayat ini demikian qala Ibn Jarir at-Tabari ay wa min syarri sawahir allai yanfuthna fi 'uqad al-khayt hina yarqina 'alayha amad sibo dayato may magpatilimun ko po Allah subhanahu wa ta'ala din hakani ang sim mga magsisihir yan amuin hinangan nila sihir yung hulupan nila din ha kakana amuin bagbuton nila yan amuin biyanin kakahinang sim mga sihir demikian in qala al-Qasimi wa bihi qala ahli at-ta'wil wal ayat fi dhikr as-sihr was-sahara kathiratun mashhuratun 'inda man lahu adna ma'rifati bi din al-Islam demikian in mga yatto kita day sabi al-Qasimi iban sin mga sila ahli at-ta'wil in mga kaayat-ayat na sabot dhikr as-sihr iban sin mga kakahinang sihir yan ini mataudto din hindi maambat yung mga kaayat-ayatan na kasabot na labilo yung mga silang milong kulang panghati nila hatong usimparka ang milong panghati nila kami Islam na suwi sila mga mga kaguruhan nila labilo na bang sa mga hipagbak nila biya ini ang milong hinang na ayaw sila mag-us-us hipangarong nila pa mga kaguruhan inyat itong mga totoy manghuran dalil halom sing Quran halam sin Quran mahamulya namari kita niyo pa dalil al-adillatu minas sunnah athaniyan al-adillatu minas sunnah ini karua artinya amunain long ta mga kadalil-dalilan din ng sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin namay taikato tanyo in kakahinang sihir ini na wiro untuk long ta pagdawaro untuk pagdawaro sin naktan tuod magjato in aon Nabi Anas Kinkarita an Aisha radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraiq
يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل شيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتوه في أتاني رجلا فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع النخلة الذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر دروان. ini lontar hadis فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاءه فقال: يا عائشة كأن ماءها تقاعه حناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد أعفاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. Ini muna makawat na tu lonta dali dengan Aisyah kari radhiyallahu anha ridana sunallahu ta'ala niya hati nikib dan kesihiran in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ni pelang muna arang Islam Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kib dan siya sin hambuk kusub in siya ni ding habani zuray pagtawon yuqalu lahu innan ini pagtawon siya hi Labid ibn al-A'sam ingannya. Hatta kana Rasulullah iman insya ini hambuk siya ini Yahudi naon ni mga perjanjian sin sila iwan long nila ini hambuk siya simud pa ka Islam sa nagbarasing ka munafik munafik siya ini sehingga lon hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu makyugdan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinamu in sihiliun siya min sihilan yukhayyal ilay annahu kana yaf'alu shay sehingga ang waktu yung pamanasin Rasulullah SAW ang mga hinangon niya yung panana na hinasa kaluway yung natubi na hinang niya wala na hinang niya di inarod awon na hikapan amin ilong taing pamaranan niya sa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito amin baran niya in kyub dan sinsihir ada ako ning long tain inang long tain akta sinsiyah at niya wala yato long ta kyub dan sa maka natura dali sinwala kyub dan di hengira yani hatta idza kana data yawm yung hinaisha sehingga law ni habuk ni kaunan habuk adlo ibn ha atau kalau ni habuk dum wa huwa indi siya law ni yarihi kaku atinya dun siya hawa kan Aisyah radhiyallahu anha lakinnahu sa sumawa wa in siya da'a wa da'a nagdiwa na sadya siya balik-balikan na sadya mga yun na sadya siya doa fa Allah subhanahu wa ta'ala bangun yang di mana nainuin Aisyah radhiyallahu anha kana thumma qala in akhirnya kana Aisyah atin Rasul sallallahu alaihi wasallam di tamakawa atin insi masih in pangindua ni Allah ta waktu mandianan na imbaran niya bi kagi bukun na bi tabi at sim na imbaran ni pagnanamun niya awon awundi niya kay nga tamang nahinang niya kaw na tawala na nahinang na inagi sina inagi kana Aisyah ya Aisyah asy'arti anna Allah aftani fi ma istaftaytu fi maksud dinhi hukum kay natamu kalon ya Aisyah natulo na ini mustajab sin Allah ta'ala in doa ko kaniya mustajab sin yamin atnya amin sawab in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na akad makatu siya nangingin doa hawak tuman inamin pamaran niya ng nahabiyah to na mustajab sin Allah Ta'ala yung pangindoan niya atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijlayhi ina awal di matunglaw na indua usog dini faqa'ada ahaduhuma inabu launta doon nimingkudha launta hausin siya na din na ito kapada bang hisyukin duayat sabin dua ini muna in Jibril iwan si Mikail hindi matungka na malaikat di na kaya nga tabang hisyu kalon na lontain siya yung harad haut long ta doon nakalong tahatuwa din siya
inda ra'si wal akhar inda rijliya. Inabok lang na dulong na limin ko di sa hasikiko. Iba malaikat haumnya iwansin hasikin niya. Faqala ahaduhuma li sahibihi, inagisin hangkat ka o atin yung dua ini, nagbisara yung dua ini, ma waja'u rajul, di hayni makawan atin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atin niya halom si katuan. Sa umitan na, ini yasuwi in dua malaikat ini. Inagisin ang katu, uno tabi mga makatin in usugin atin naman yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala maqbub man tabbahu in maqbub pagtawon amuna in mashur atin na kyubdan sin sihir. Inagisin ang buok malaikat nilaw niya kyubdan law na sin sihir. Atin na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tabbahu isilaw ni nagsihir kaniya. In kain ani inagi labidong laksam ay nagsihir kaniya amon bukyaun Yahudi munafik labidong laksam. Qala fi ayyi shay'in, at hindi mga hinam niya may sihir yaon, at inamin labay din ha sihir hindi mga hinang sihir yaon. Qala fi mustin wa musapatin, na amo hindi hasudlay imus ini amo inding bayin hasudlay asy'arul mutasaqitu min ar-ra's wal lihyati 'inda tarjilihima, na amo na ipagsusudlay o pawaktulong niya sa sin awon habuok long tajariya si amo imbata-bata baw ay siwi amo jariya na magsudwa matu pawaisin ni para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambin inyaon amo in simihil para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akniya in jariya ini sambil awang biya mga ini sihulan niya janjian na biya din sa jahi kakawa sinamu in sudlay in ko in sudlay atawa ka namin biya long ta amo in buhok biya natin amo na biya put hasudlay wa juffatal in nakhlatin dhakarin sa ta amin inyatu ang papiutos bang makatamin bang marikatamin ugbos long ta amin kuwansin ugbos amin niya pasin yung yun nito amin ugbos amin pagpuputos amin ugbos pasin amin long nakhlayaon amo na indae ni kahoy hulma naon yan ugbos po saan sabi mga putos-putos yun amo at timpiyag putos ini mga uno mahakato mga mahara din ito din pasin hulma din pasin hulma amin batang hulma yun pawos awon biya mga ugbos bipo amin sumpa kuman imbungan niya naon niya ito mga dahon-dahon amo at ng kiyawa piutos din dito ang pabiutang dito lang kala wa ina huwa nabang inagisin na nga subang hariin lang niya ito biutang hariin siya kala fi bi'ri dirwan dito lang niya hakupong amin dirwan long singkupong biutang din dito aming piyagsihilan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biutang dito niya ay mutiyabunan daman long tahahuli sin hawuli amin diya ganan sin bato halom sin kupon biutang amuin long ta aming piyagsihilan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu nagbayta ini may nagbayta amo na in Jibril alaihi salam paataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabi faja'ahu faqala ya Aisha na dimatum ni mga bunhayan para dumating ng Rasulullah sallallahu alaihi mga kasahabatan niya inangi faqala ya Aisha kana ma'aha muqa'atul hinna na waktu man bunhayan isab awon din bibiran niya yung muqa bi mga kuan na meaning hinna yun hinna ini pasal awon dirasin wa kana ru'usun nakhlaha ru'usu syayatin namin indiran niya na tubi kari amo in nakawa nila nato din halong sin kupong among piyagsihilan na inagisin na sa uno yan long niya biya kari awahin na biya kari dagbus piputusiwan no ni hinna amo in biya pular maksudin il hinna mo na biya pular ako man siya biya nalong niya kaan na ruuso nakhlaha ruuso syatin biya sin ruus amin usin amo in nakhlaha amo in hulma yan amo in batang hulma yan ruuso syatin biya nalong niya amo in usin mga kasyaitan-syaitanan. Qultu ya Rasulullah, inangina Aisyah, ya Rasulullah, afala astakhrajtahu wa umulan niya
habang nakapihipagwa ko na ini mga tao ipakita. Qala qad afani Allah fakarihtu an uthira ala nas fihi syarran fa amara biha fadufinat. Wala na to piyakita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa mga sahabat sa in kabayan ni Aisha tinipakita niya pa yato. In si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piya uli na ko sin Allah taala na di ko nakabayan na inong ta magbakkas pa pamano siya induon hayan inong ta in kangi ambang pa nabiak na sa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hipapakubol o pabaita sambil longta piya pasunog sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadu kaing ayat hadu kaing riwayat na yan mga kakasaamang Islam kita ni in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atinya ini kibalong tasin sihir biya din kita ni mga kakasaamang Islam ini kagunahan na to biya din sadya in wala pa kikimugdan ka to asal na kita niyo lang ta nagtataming-taming ang imang indua pa Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kita niyo lang ta protection din kanya na mo yan pag-uus uno pa din hamanga so may siyambot si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaanna ru'usun nakhlaha ru'usu syayatin ay annaha mustadikatun ka ru'usu hayya bi'alaw niya biya sa mga ulo na sa mga kahashasan sawab wal hayya inna min hasyan pagtawagon siya rin nun niya syaitan sa unding hamanga ini pagbasan din nun in kamatauran in mga syaitan in mga jin magpasaro pa sila has wakila arada an nasi'at mamdar maksud diha inyatin niya ini mangi dagbus aturun in amin ng tamin niya to yamin in maksud atin in dagbus niya mangi to di mo hika sipat di mo hika hantang in dagbus ang impagkuanan hayat to in diha ini mga kakasihaan Islam makna in hada makna sin hadis amo in yahud amo li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala di amo na ittafaqu ma'a Walid ibn al-A'sam aw piyag ittifakan nila piyaghambukan nila iman ni Walid ibn al-A'sam wa huwa min ashari yahud in siya ini pinaka tanyag magsisihir hayahud an ya'ma sihran ni Rasulullah sallam sa amin hinamon niya to usalun nila to hipagsihir amin sihilan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi hildakan niya sin yahud wa yu'tuhu thalathata danani to amo in dinar hinamo in piyang indihil hamuin magsasayar ini di sin yahud sa in jangki in igil in duwal in bungsis in mga yahud para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya din sadya amuin huminang yamin hikamudarat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya din sadya amuin bang salapat yan hikapatay nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa alhamdulillah ini dihilan sin Allah ta'ala longta ini taming at ang piyari hala niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahati ko niabot na in waktu singkitan niyo apa pila minito 5 minute naamu yato mga kakasihaan Islam wa fi'lan qama dalika asyaqiyyu bi'amali sihri ala sya'arati min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam in kiawan in hinang niya na sambil natin niya kiawa niya to indirihilan sin Yahudi kanya sinabuot magsisihab ini nahinang niya in kima din ha mga buhok sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kiawa niya apa nakiwan ha mo in long tam yung sudlay innam hasala alaiha min jariyatin sahiratin bihaini amu in jimatu dun nabuk jariyah amin sabi babai kanat tadhhab ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqada alaiha sihran lahu wa wada sahra fi bi'r darwan nabi ana sinasabot tato habutang niya to nyam in piyagsihilan niya ha in long ta ha long hakopung mangbukon niya to long ta kabasaran sin Allah ta'ala iwan diak niya in mga malaikat amu in biyaitaan niya in Nabi Muhammad nagwahi tinya sinam in biyaitaan sin niya to in sihir mo na in Jibril alaihi salam in namayta kanya in niya tuling ha pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa dhahir min jam'i turuq al-hadith ini mataudin ha mga hadis lang ta ini namayta ini kamatanan hamuk din ha mga lang ta pangadyan sin kitang hadis ini in sihir at niya matantod
in sihir mga katawtay mga na aram Islam akan na ini kagunahan sing kita niyo na mag-anib-anib luntahan mga ba ini murah-murahan ini pariha-parihalaw kita niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ini din mga kakahinang sangi ini iba din mga dosa rakula yung mga kakahinang ini kalau insya Allah subhanahu wa ta'ala atin niya susungon atin niya balik mamaning kita niyo bihilan sin Allah ta'ala ini kalagpasan din mga ini iban dihilan pa kita niyo lonta kusog iban kaya ini paharoon pa sin Allah ta'ala yung pangamulan sin kita niyo mahuli may tumugtog na sadya rin dito iyan pamadyan sin kita niyo wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.